Untuk pengantin kat luar sana, kita sarankan korang jangan booking videographer sahaja untuk majlis korang. Sebabkan dia videographer, dia pegang kamera, so videographer kena shoot lah juga gambar. Okay, dia booking videographer saja, and kita orang tak tahu pun. Kita tak tahu and tak diberitahu yang tak ada fotografer langsung. Right, so bila masa hari kejadian tersebut, alright, videographer dia buatlah kerja dia. Okay, dia shoot lah video, dia shoot lah dia punya footage. Tapi yang menjadi masalah bila family photo. Family photo ni sangat-sangat problem sebab kebiasaannya fotografer yang akan handle, yang akan susun semua benda, dia akan tolong kira apa semua benda kan, dia akan snap gambar. Tetapi bila tak ada fotografer, hanya ada videographer saja, what do you expect? Family akan tengok, oh sebabkan dia videographer, dia pegang kamera, so videographer kena shoot lah juga gambar. Tak boleh lah macam tu, sebab payment adalah untuk video saja dan setting kamera untuk video tak sama dengan foto. Okay, tak sama, totally tak sama. So korang tak boleh nak tiba-tiba on the spot nak suruh videographer jadi fotografer, tak boleh macam tu lah. Kalau korang nak snap pakai phone, ada keluarga pakai phone, kau kena nanti awal and then bagi tahulah, biarlah orang yang ambil gambar pakai phone tu adalah orang yang betul-betul confident lah, right? Orang-orang yang betul-betul biasa ambil gambar, bukan just random siapa-siapa, tolong ambil gambar, nanti gambar korang jadi tak cantik lah. So kita punya cadangan untuk pengantin-pengantin kat luar sana, korang utamakan foto dahulu, booking foto dulu. Dah ada foto baru korang boleh add on lah nak video. Kalau korang foto tak ada, tiba-tiba nak skip foto, nak ambil video saja disebabkan kekangan bajet, korang recommend sebabkan masalah macam ni akan berlaku. Kalau suka video macam ni, boleh follow, comment, like and share untuk video yang saya terusnya.